Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وأتباعه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Panitia Pembangunan Masjid Rahmatul Umai beserta seluruh Ta'mirul Masjid, petugas syarak, teman-teman malabikan, sejisa malabikan sidang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nagaga wirikada kaminang makanja ipuada ilalana yiwaniwi sangadina ritu asukuru kamaraja lori kumala taala. Sinin na papuji na punema ng ipong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Igan na mua tau milo duang waktu na ramalang ipalampiri sungat na dek na yamanan na itarima pakdongan na angka na lisu di pamasi na pong Allah Ta'ala. Bahkan waktu na makda malang de na malampi sungat na gangka na de na rate ulas sawalang pada na hidiyay. Ang katalu pangalamakku ya wala tu naramalang. Ya situngan na makamaja indra ka ya. Yero tu naramalang de ulau mapangaji subuh. Nasabak lau ka ujian o koju pandang si bawa Ustaz Mirdang dan alhamdulillah lulus ka. Ya angka pengumuman sirena so alhamdulillah barakat tak manang. Yero talu ya wolowi taumate yolo nama ako sirape ko masigi masam paja penni dua masam paja loro siti yero dua masam paja penni watunna malam ganjil de nangkana lepat tahajud nama pamula sit di ramalak gangka matena tidak membeda-bedakan antara malam ganjil dan malam genap. Aku bone yero Yero la poto matoa ko maka deki oko boni lato lato ya ko kue lato lato yero nasa la poto matoa de memang nandinya kami maka magi-magi ha li suka ripam masina pungala tala dalam keadaan beribadah na cita-cita kami to yero na puran no meto magi-magi mate ka ilalana ular malang. Dan banyak juga orang yang ketika berangkat haji dan umrah mencita-citakan itu, menginginkan dia wafat di sana. Ya putiri mitoki mate, magai nasaba angkamu pa cicilan, kamu pa benita cantik, malolomu pa, kamu pa warampara, mitoki salilinota. Ketika kita sudah mendapatkan mustaq kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala nasapar memang alena pekku cara lisu di pamasina pung Allah taala dalam keadaan beribadah. Subhanallah. Pura nama sampaja witri suku sampajana, pura masampaja tahajud, pura masampaja toba, pura masampaja sunnah dan terakhir ditutup dengan witir. Pura nama beri selang assalamualaikum warahmatullahi ya to nama jana sadi lisu di pamasina pung Allah taala. Itulah keindahan seorang muslim yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Mati dalam keadaan wafat, dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang kedua, okotosi sopeng. Yero kue sopeng
pura matarawe tawe, purara nala rua soroi, ya sandre oko tiangi, tak dampai kat tanah tiri nak kena. Ya, aja muta masih lagi di sandre ko tiangi. Tak dampai kaya contoh mi. Sandre mi ko tiangi nasang matindo tawe, matulekeng. Ya, kiru songkona, kiru baginna. Maka tahu ai mate ni hala potawe igessa macakka lelena lisuri pamasina pun Allah Taala. Dan yang lebih menyentuh saya di pare-pare masam paja loroi purana masam paja loro subhanallah purana mengaji-ngaji nasujuki akurangi lisuri pamasina pun Allah Taala. Inilah yang kita inginkan, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Bahkan engkau hadis seuruntu maka dan Nabi ta man mata ma'al wudu'an mata syahida. Nigi to mati na engkau jenetna termasuk tau mati syahid. Yana perlu ni jaga jeneta. Ya, aga sareki makuku eganna wae. Oku bolata eganna wae ta. Letu ki masih engkau karang engkau wae engkau ra jeneka ajenneki. Ya. Yero ya usas magir ko ma jenneka tamattu ka. Pak Bura ya tu, Pak Bura. Itu kota mamat-matu tahu itu terima sumana tu ya helasan apa aku sini nalasai oh kemana kotangnya aja neki tapi nari komelo ipake ya aja nekange oh kota na Makkah terima aja ni mewa walat tu kili sukam pota maki tari sigis setahu ane kia nari komelo ki mala amalan ya walai sara alaiku utanewi karena ini jarang terjadi loro na mate jarang terjadi. Maka daka aga malak na tahu ya ko irite mulele na ya dega aga marigaga. Betungan na pakita mata dega aga keistimewa irita deto na sarubang ya. Deto na makanja pakaian na deto biasa-biasa mi pada kotanya Pak Berejama. Ya. Ternyata tomotoking ki hadire yero lapo tauro na poji mapanrewe agi kasih na boleh nak bagyangi Pak Becak ko pare-pare. Yaitu naramalang melisiko kuat karoma. Ternyata ya rola potauro subhanallah. Saya tertarik dengan kehidupannya. Angka tabunganna mapamula ulas sawalang gengka tamana ulang Sya'ban. Milon tam ramalang. Jadi angka modalakna na pakai mak damalang. Jadi ero modalakna na pakai mak damalang na pasipulung na pasi na tabung ero agasanna sumbangan na untuk napake mak damalang subhanallah itulah yang dipakai mamodala ilalana ular ramalang nalyan ni mapandre ni mapabuka ni nalyan ni karoma nak bagi-bagian ni na pandre ni tawe na sumbangan ni maki angka modala na yapo tu di de ko ramalangi bawa napak yang kamu gadui ai de gaju dui ya aja to masumba jo iwan niwe ya jadi lagi tak gena beda dengan orang seperti ini na passe dia memang ni alena okko ni he upada memang ni Indo anak makanja kapa ko to matabutabung aja na lino tabawang itabunga to memang li oto matabuki miki malli bola matabuki tapi masalah akhirat ta de man yakura gewi pada yehe tawehe subhanallah ekor malangi manci to sogi maki angka tabungan na hadis sekalian itulah kita rindukan itu yang kita inginkan ya tau maca bangsa nani ya, luar biasa ya pemikiranna, malampi pikiranna masalah akhirat na patuju. Ya, na pada memang ni keluarga na makana aja mu kere-kore ye tabungaku he. Khusus ramalang, ya ko maja sanga dia mate ka balancang ye untuk ramalang. Aja mu pake sanga dinar tanya ramalang. Oko ramalang mu pake mak balanca. Asumma ko asidakako. Pakai itu, capur itu khusus untuk Ramadan. Kira-kira tomotokin ki hadire oko ni mapa mulai ilalana ula sawalangi. Peko gicar na wadi angka tabungata khusus ramalang. Tanya kang yero. Siagi ta sumbangan ta sedekah. Ta pertama men ko celingat ta. Komega ni sit di ni juta 2 ni juta pertama ni bangi. Takura gawi peko car na wadi 10 yero gagero. Subhanallah tomotokin ki hadire yana he pas sabarang nalalangi kita we peko car tomate husnul khatimah. Angka na niyaka hadirin sekalian. Subhanallah. Maka dan digurutta pata saufu 2 mitu itaja yang tuo kolibo na tanai kapakolingi 2 mitu itaja tuo kolibo na tanai pertama inarit waktu sampajang kedua amatengan 2 mi itaja tuo kolibo na tanai
Age tajang waktu sempajang. Kedua manasani amat ingata. Age pita aja tu. Na yero okko ki pallawangan na sampajangi munro mate. Na age pasadia mate di pamasina pung Allah Taala. Yero pakutanana ro. Ya ko nagala-gala ki pangalli di pabalue. Idi pak kantor nagala ki rapa pertemuan sebagainya. Ya ko waktu sampajangi okko niro ipertarukan tapeta. Yulle moga kira-kira sisihkan waktu kita untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Ya nama biasa na pikiri gitu pandita tamaka reji paha ipat tuju umai. Magai nasaba nangga poko iero masapa dalle na iya sampayanna. Pada sitongan na iro palawangan na sampayangi. Yunre masapa dalle makalawa mapalau sitongan na sunna mana miero. Tanya wajib. Na iya wajib kangi sampayangi. Ampai itu mega tahu na pertaruhkan sunnah na iya wajib na. Jadi wajib na macam sunnah ya sunnah macam wajib. Jangan kana mega tahu tomotoki hadir ya kuatu sampajane de na kedo-kedo. Tetai munlu ko balu-balu na. Tetai munlu ko urut dengan na kantoro na. Tetai mapaguran sebagainya. Kenapa? Karena tidak memanage kehidupannya. Na biasa na rape to na pandita tamakada ye na angka to na capa sampajanna berarti na capa ya sori munrinna. Perlu ki mapikir itu motot ki hadir. Biasa ki mapikir madece makada bening idega ke sampajang man rasa ki di. Man rasa ki. Nasabah yaitu sampajang isitonganna bukan hanya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, tetapi engkau kur perlu itahang alita. Agairo ipacingi wilan ro aleta kupung Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tazkiyatul qulub, membersihkan, mensucikan diri kita. Maka nasabab pallawangan na sampajangi pur kimak dota-dota. Icarepewi atita, icarepewi otakaleta, yako masampajaki nabi seki si pung Allah taala. Ya kodeta sampaja seso siwarniwe terima carepa ki gang kematin rota. Apa itu terima sumpah pinadina to dina sampaja. Salah satu fungsi solat itu membersihkan jiwa raga kita dan hati kita. Bukan hanya sekadar mengugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tahu nah itu motokin ke hadiri tak dampai ka maraja. Bulan Syawal ini ada 3 kelompok kategori orang yang dikelompokkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulah sawalang yang nasanabita tarfa'ul ibadah. Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya komelo kimita tahu itarima sampajat tarawena, itarima ibadana kullal amal. Sininna ibadana lalan ulah ramalangi, itarima ripung Allah taala, ite matu pallawangan na ramalangi. Mapamula sawalang, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya berputar sampai masuk Ramadan. Ya ko na pencengi ibadana lo ripung Allah taala manassa makari itarima ni ibadat ko pung Allah taala. Tapi upan-upan peni mandodo mi ibadah berarti deni terima sidinna ibadat ilana ular ramalang hadirin sekalian. Biasa kiro mapikri magiro nareko libura tawe. Ma bicara liburan ye. Ya ko liburan tawe loki rekreasi si bawa Indo anata deni nanangi dita ma parkir 5 sabu 10 sabu. O ko masigi siaga. Lengi tama ki WC makamaja kisi. Siaga ro motor-motor 100 sabu. Yoko masigi siaga jaro sumbangan ay 5 sabu bawan na 20 sabu dene pikiri kiaro masalah akhirat ta ibanding ka si baulinota megangi yakko-yakkojangi dan iya masalah akhirat ta sekalian. Inilah salah satu muhasabah kita di bulan Syawal ini. Kenapa banyak orang yang mengorbankan ibadahnya di bulan Ramadan? Yaitu makukwe setange makabalai balas dendami. Angka hadis uruntu subhanallah mapatak kering-kering purwang kalingala suguruta pak baja pura pau ya hadis saya agak subhanallah tumutaki hadir yaitu nareko Allah perangi wani Allah perang kesana pasiono tu balisien Allah pesani pung Allah taala gangkana yakwani Allah per mega tu takalupa ku pung Allah taala gangka soal per mega tu takalupa ku pung Allah taala apalagi ya he ulah sawalangi subhanallah ganna tu takalupa lori pung Allah subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengorbankan ibadahnya di bulan Ramadan sampai bulan ini dan seterusnya. Paja ni mas sampaja nagatto ni songko na. Nagatto ni salisapa na. Ya, nalapi ni kesan na sujadan na.
napak biri na Quran na pajatoni mengaji. Ini kategori yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ada yang dimaksud dengan Abdur Ramadan, atanne ramalami bawa na sempajang, ramalami bawa na mengaji. Ya ko Abdullah atanna pungal taala denak kada ramala tania ramalang tettai mas sempajang, tettai mengaji, tettai napapole amala-amala madeceng hadis sekalian. Maka inilah yang kita harus mencari, memposisikan diri kita kinruki monro. Apakah ada peningkatan? Waktu na ramalang liwat labona ye makukue pajar ramalang napak biri ni duina dia namelo masih dekat. Padahal si tongan na tomotoking ki hadir. Salah satu amal ibadah yang harus kita lakukan itu kita mencari amal jariah, amal laring. Kege bangsa, yako mas sempajaki untuk aleta itu akan berhenti ketika kita sudah wafat. Tapi amal jariah, namun alupeki keluarga, alupeki laketan, alupeki baineta, tetang ka amal laring ilolongan. Tetang joka kilometer napalata, kengena bangsa pasti dekata. Aja tananangi widita. Aja tananangi orang parata. Ya ko tapasipulung ni baja sang de ko mate ki nasilagawi ahli warista. De gage ilunga cedema. De ni hanya menyamangi seremoni na pungal taala. Maka dipuangi lain na kurangi yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Ang kami matunarakan na pasidang ki pungalatala to masiki yahsabu anna malahu akhlada. Ang katode na milo masumbang trinareke nareke orang parana ay kurang matu ya lagi tagena engka sinasa indo ana milo simak balancang kaya na milo masikola dan sebagainya gangkana dega gawatun na masidakka. Kalla la yumbatanna fil hutamah ya bangsa nana yamatu ija kang itimunna. Nak doke-doke orang orang peran nama to Sri Murid pungalatala mancaji padudu api neraka. Ia maku kuehe mancaji rangang itu orang parata. Tapi ya Sri Murid nama to pungalatala mancaji baliwi. Ya sakarang orang parata. La yanfa'u malun wala banun. Dia nak keguna orang parata dia nulis sogo malaikat. Ia maku kewa dimoi sogo tahu maka ya perluangnya mancaji rangang orang perangi. Tapi asari murid nampung Allah Ta'ala dia gagawa dia tuangi sangadina amalak made citami. Ya komelu ki manya magi warang parata tasidakangi. Idi masa genewe warang parata usaha yang kewakapeta. Wakaf ini perlu sekali hadirin sekalian. Benenge angkar itu masa gene ki warang parata usaha yang angka wakapeta. Paralu tema bangun pesantren usaha yang makadaya 7 makonahe angka tu asrama ya 7 sidi. Itu napake orang anak makapal, napake anak mak guru dan sebagainya. Subhanallah, baja sangide kena rekomate ki angka amal jariah. Angka pakutana makada. Yero ya ustaz mapangiwanga si bapa ni tewe. Magai adan pekko gicara nasang. Ya ko sisang ramalang mak bongkrasi. Sisa ramalang mak bongkrasi. Jadi yero nasaya manenang makarawe capu bang matu amalaku tanyana isat tayaro. Mega mapangiwa makro banyak orang khawatir makarawe pura ka masumbang na solahangi na serukul kase na solahangi na sakipase na lagga asewe we mananang asadi tanyana urusan tayro lettu ni amanata lettu ni akatewe urusan na mani panitewe aga gimana orangnya berarti orang-orang seperti ini tidak ikhlas memberikan sesuatu kebaikan. Jadi kami matu to mananang nareko masumbang yoko masigi dene pake ma jamerutu nasale masigi maka da bombe nasa masigi rahma contoh. Lette masigi sapa masigi lain nonre masumbang ya ko dene pake sumbangan na macai. Ini sebenarnya juga pendidikan bagaimana kita ikhlas dalam bersedekah. Tanyana isatero maka dah ragu-ragu kasa dilo boleh tariya mana angka wode jaji malaikat lo bolata wode jaja angka abala milo pole angka malaikat mawuju rupa tau manca jana na togiha tomato togiha wode jaji milo tatun bolata angka malaikat salamakangi asidak koko merek kwambangi salamaku maka nabi ta as-sadaqatu yaruddul bala itu pasti dak kewat di natola abalain rahasiaku ya bu rahasiaku seminggu meloku lau ujian ko jupandang de upaja terima beri nigi tuak beriang letu ka jupandang ka tupa minta kurin tatane alengi ria alengi pala biwi tukang parkir ini yake makrama magi-magi napa salama ki pungala taala ipu minasya kataiwe alhamdulillah de nang kawak guru ya de nang kawak guru
Dis kadang miak guri apa dega kisi-kisi. Pamasina pun Allah Ta'ala. Tapi namun sasmir dah dega gawai cak guri. Tapi pamasina pun Allah Ta'ala subhanallah. Matandremuni lai boleh ke gamana yoro. Pamasina pun Allah Ta'ala tomtaki hadir. Oko ka mala keyakinan makana yoko pun Allah Ta'ala tuluki namun ni gamelo lahala-hala yang ki detona jajah hadis sekalian. Musti nawala ki pun Allah Ta'ala si bawa mereka. Nawala ki sebab pun Allah Ta'ala anu madesi hadis sekalian. Ali suka PM ko pasampajang. Na yetu makukuhe mega to natatta sampajan na saba okko mi bawa ramalagi non rima sampajang. Padahal situ ngatungan na. Yetu sampajangnya sit di pakkasiwia perlu ilala kehidupan ta. Na yero sampajangnya to mataki hadir mak bere sit di lalang. Pekko gicara na marepa ke siruntu pungala taala. Ampe tu ilala na agamata tanya bawa sampaja perlu ijama angka pasapi na sampaja sunnah. Sedi komangi marepa ke siruntu si bapungala taala. Ipak biasa aleta siruntu si bapung Allah Ta'ala. Karena semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takarrub kepada Allah, itu akan memberikan kita kekuatan iman dalam hati kita. Penikmatan tepeta, penikmalamun tepeta, itu yang akan memberikan kita bekal supaya mengarungi kehidupan ini. Dena pakolonto-lonto kilino, dena maladai puji lino, dena ya pesangi linota na sabak ko mate tau ibai sanga dia angka to biasa tau mate nagarang kaliman na magai mitau na sale waramparan na we waramparaku tu he jabataku tu he tapi nareko tau makanja tau masale na lebba liman na mapaku he berarti na rela kamana ni sinna waramparan na salewe. Kenapa? Karena dia sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak khawatir lagi. Sampai itu maka pengalata wala takhafu wala tahzanu. Aja na mo silang adanya aja na mo saranyawa. Inilah yang perlu kita cari. Sampai itu lalu na sampajata atau motoki hadir isapa iseri kami pekko cara na wading yero matugang kang itapata ilalan na atita. Pa itu makuku hitapai masumutama tu. Pekko gicara ilalan na atita ye matugang kang itapai. Dena sumutama pekko gicarana. Usaha kang ilalan na sosri wandewe akataniki bilang-bilang. Ya reka to makkada fadhkurullaha dzikran katsira. Asikri ki ari ngeraki ko Allah Taala. Lepat tu tape nare ko deta sio si basikri. Aja ta masiri masikri. Aja ta masiri makatani bilang-bilang. Deta masiri nakada he. Maka mana tahu soni mana tan nakatani bilang-bilang aja ta kalingi yaro. Na solanya kidata. Wadi masiri ki nare ko apsura punco wijawijata. Na pita-pitanya orang na wijawijata ya reko tak lupa ke ko pungala taala aku kiro di masiri ro apa nasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko angka to aswani masikir ko pungala taala pare to jangannya berarti berhasil dia membuat orang iri hati kepadanya ya lolongnya apalah tu maka rawi mana yanu tadi na katani mana bilang-bilang ya ko masikir pare to jangannya Allah 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 la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maka orang-orang seperti ini hadirin sekalian di bulan Syawal ini yang harus kita cari. Ya, isapa iropek ko charna wading ilalanna wala sawalangi penik maningka itapat ko pung Allah Taala. Penik maningka ibadat ko pung Allah Taala. Bukan justru manuru. Ya. Paja ni masampaya sunnah, dia na sampaya tahajud. Dia na katani bilang-bilang, dia na mengaji-ngaji. Pada situ ngatungan na rutu-rutu nga amalata na pangaruhi ki balisi na rekodene pataru eros ini na amalata watuna ramalan. Yana mampamula ki makutu maberejama makutu ki mengaji-ngaji berarti berhasil itu balisi balas denda tu balisi makukue. Dia gencar mencari orang-orang yang ketika Ramadan minta tobat kepada Allah, ketika di bulan di luar Ramadan dia melakukan maksiat berhasil balisi maka rio balisi hadis sekalian. Ya kuna la pesanni bilang-bilangna na pak biri na Quranna na gattu ni songkona dena lo mak berejama ku masigi maka rio balisi sitangi. Tapi nareko angka tahu maningka ibadana menenangi balisi terisi teritarina. Silatlah kak pengaruhi makanja tepen aku pungala taala. Si di mit dua mitu bawang onruang dia na pengaruhi ki balisi maaf okoyase si bakoyawa. Betungan na sampajato ko pungala taala. Pelodot ko pungala taala. Sujud ko pungala taala. Inilah kenapa hadirin sekalian di bulan Syawal ini kita harus mencari jati diri kita seorang muslim. Itu salang itu makanja tepan aku pungala taala matugang ke tepan aku pungala taala ya ko baja sang dia nareko na pangaruhi ki balisi mamula si makura-kura tepa diri sekalian tapakanja ki paring rata rampan nyawa aku pungala taala
Langsung baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung pakanja kita sabeta ke Allah taala. Aja tapat tu boleh ku paring rata ke Allah taala. Upano pan napat tu paring rata ke Allah taala. Biasa tu natamaini balisi. Okonero tama balisi ero na pangaruhi ki. Aja na jolo ulama berejama macake-cake mega na malakmu haji topo. Mega na pasti dah kamu kurang-kurangi pasti dah kamu. Gencar sekarang beli iblis itu. Prospek untuk bagaimana mempengaruhi anak Adam ini supaya makura-kura si ibadana, ya puas no tu mega no tu ibadah mo tu naramalang paja ini kurang-kurang ini, ya aja na moraji ma berjama isa surga no, ya, pengaruh no tu balisi. Tapi yero idi sesena to matapai hadirin sekalian, tidak ada rasa puas kita beribadah kepada Allah. Semakin haus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ada kerinduan yang luar biasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ki contoh. Tapi nak dingin gare ya ko takabir ki. Allahu akbar. Ya ko dega ga pinat dingi, dega ga mabati lana tita berarti mapamula tu makura-kura cas na tapata. Tapi aku yakka takabir samanna sa di mata na itapu Allahu akbar. Makai nasabak makanja itapu na ko Allah taala. Upano pa na yakka takabir biasa-biasa mi, tidak ada rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti makura-kura si cas na tapata. Ampai tu reko to melo masampaja ilalangi si bawa sikri to masikri joko Allah taala. Ipakanja kiram pananyawata supaya nareko angka matu takabir ki ko Allah taala to masampaja ada energi tersendiri. Seakan-akan yuko yolona Allah taala masampaja, angke Allah taala yolo to masampaja sekalian. Maka susah untuk bagaimana supaya mengantarkan jiwa kita ini, hati kita ketika solat, ketika kita takbir, mengucapkan Allah Maha Besar, meraja Allah Ta'ala. Biasa tu ilalana tita, tanya Allah Ta'ala meraja. Meraja orang perata ya manur pagalagala. Meraja jabatakku ya manur pagalagala. Ampe tu komelo ki masampaja, iludu sanlata, betongana iludu ngilinota saliwang. Aja tapatami linuto ko sa lana masigi. Ampe tu nampar na bita anare ko angka barang hilang, ya ko angka gagalanya aja to mungka ko masigi. Magay nasaba, ye masigi ta yonroy masapa ahira. Ya ko ulama matarra tu netiangi nare ko angka gagalanya ko masigi aja lalo to mungkangi. Makruh hukumnya. Dina wading. Bahkan kepanita makada haram, tidak boleh mencari barang hilang di masjid. Beda ketika memungkan orang yang sudah wafat, meninggal dunia, supaya ini sengi tahu Pak Benuata. Ya ko barang hilang jangan diumumkan di masjid. Hadirin yang sama berbahagia. Jadi ya memang tu narekomelo ipak bokong atita ko Allah taala, ipakanja kita peta ko Allah taala malampi perjalanan hadis sekalian. Ya ro idi rajini mak berejama, rajini mengaji, rajini masikir ko Allah taala, mandarimu pas di makapa, dena malun rasa dibaca kurata. Dia na malun rasa disikrita, magai angkamu pakohe, oku jolo iparisahe, atita jolo. Aga maraja, jero perlu dipikiriki, aga je maraja kohe. Ya ko Allah taala maraja malunda tu sikrita, samana de to melo paja masikri. Samana de to paja mengaji, magai dia ni sedingi mapat dino tu tadi mengaji mupi. Dia nak kalau subuh macak ke bosi, tetap lo berjamaah subuh, magai ada kerinduan karena di hatinya ada Allahu Akbar. Tania bau ko timun nama kada Allah taala maraja, tapi okko etin maraja memang he Allah taala. Ya. Sehingga inilah yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita, ya perluan ngiritu pakanjaki rampan nyawata. Zikrullah inilah yang perlu kita lakukan. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Upapah ini puri pacing lan roaleta ilalana ular malangi. Ya, pura tu pacing Allah taala lan roaleta ilalana ular malangi. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah, fa shalla, dan jangan pernah tinggalkan salat. Dua senjata tadi supaya yewe balisi inar itu pada karasma Rabbi, kita berzikir kepada Allah dan tunaikan ibadah wajib kita itu ibadah salat. Ya ko pano-pana leppa ye duwewe hadis kalian biasa ki moromo na pangori balisi. Igan na tau makuku hadis kalian malas sumana yoro chena tunna urala wala. Tabayangkan waktu na ramala mapagang na perang alina de macai. Waktu na masu sali waramala pura malap patawe malas suni China.
ronta ni Jupandang, ronta ni Papua, ronta ni kumakai hadiskan. Na sebab waktu na ramalan demeto na tahte atinna. Dia na pasti kole atinna, dia na pasti kole na pasuna. Beda dengan kita ini hadirin sekalian. Ya ko ipak biasa memang nanti tamakatan ni bilang-bilang. Ipak biasa ni tampakan jaki paling ngerata ko Allah Ta'ala. Terutama ijagi sampajata inilah yang biasa membebani orang-orang yang beriman. Ketika waktu solat dia tidak akan tinggalkan ibadah solatnya. Mementingkan, mengutamakan ibadah solatnya daripada yang lain-lain. Ya. Boleh kisah di contoh. Ya ko angka tahu waktu sampajani na pasada memang alena na salaini rapakna. Nalasala ini dengan kangenna, mage nasabab menu ni tamo tu sampajan. Ya nama biasa angka to yang kalinga, ya ko makadai loro ni, asra ni, berarti to makanja tepat na itu tahu. Ya ko makadai loro si, asra si, berarti makura-kura yang tepat na caca mas sampajangi. Semana saya makada, solat itu beban kehidupan dunia. Ya ko to makanja tepat na ko pungal Allah subhanallah. Loro ni alhamdulillah. Ya kumaka de loro si samana sa dero sampajangi na halangi linona, na halangi orang paranna, na halangi zaman-zamanna. Pada sitonganna yaitu pas sampajata ini sekalian, bagaimana supaya mencas energi hati kita supaya ketika kita mendapatkan dunia di negara kalinota ya kata nimi linota di pertama katita ini sekalian. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ya Rabbung Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, meraja dampan yang meraja carinna. Kita harus meyakini di bulan Syawal ini angka kedua disunahkan ilana ulah Syawalangi. Apa itu? Pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena yang pertama ini sangat dipentingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya perluangi mega sikrita ilana ulah ramalang magi pengaruhna ulah Syawalangi tanya apa tu. Pasca Ramadan ini banyak pengaruh-pengaruh dunia. Angka tu pengaruh kipe makada. Yaitu naramalang raji ko kumun rumah sige kurang-kurang ini ya. Angko tu jama-jamamu he sapa silinomu. Inilah yang perlu kita mempertahankan bagaimana ibadah Ramadan kita ini berbobot. Dia nama seorang ramalata di sekalian, dia nama seorang ibadat di sekalian. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan orang-orang beriman itu mendapatkan Ghafurur Rahim, meraja dampan nepung Allah taala yang meraja carinana. Makanya orang itu ketika di bulan Syawal ini bulan peningkatan, yang kita cari itu bagaimana supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isapa yoro adam pengana pungalatana sabab magi de pagaga jaminan na pole ko pungalatala ya dampengi dosa-dosa ta. Idi mi mangakui alita maka dapurna dampengi pungalatala. Mapacina pole ko dosa-dosaku de pagaga jamina pole ko pungallah Subhanahu wa taala. Tapi ta yakini wi maka yoro pungalatala Ghafurur Rahim, maraja dampan ya maraja carinna. Boleh kisi dicontoh. Yoro pungalatala teman-teman hadir. Ya komelo ki mak bicara adam pengatanana pato adam pengana pungalatala ko idi. Igan atas salat to pungalatala denang kana pita-pitangi atas salat to pungalatala na subuh pungalatala itu si ditolino isu ipoji sappa la sana tahu ipoji sappa aib na tahu ipoji sappa dosa na tahu malundra meto je sadare ko ipau jana tahu yoro pungalatala sataral muslimin sataral mu'minin sataran nas na subuh jata pungalatala benenge wedding na pita pungalatala dosa-dosata de negato melu sitanga ilala ni masigi. Benenge wedding na pita pungalatala dosata de negato melu sitanga tadi cukup menibawa maka kacamata bolong. Kenapa? Karena Allah ingin memperlihatkan dosa-dosa kita. Tapi Allah Ghafurur Rahim, meraja dampak pungalacara meraja canina na sukbi dosa ta pungalatala. Tapi ero idi tolinoi ipuji sapa jana tahu inilah makanya ketika kita melakukan hubungan dengan orang itu, maka yang harus kita cari, jangan cari kesalahannya, cari kebaikannya. Siapa dia cina tahu maga yano maka rajila damak berjama alhamdulillah terima ngaji je ya purni mak damalan terima ngaji mopa ya potidi de siapa jana tahu maga yano maka dato ganasa nale sidina tahu ai yang karena sebenena tadi sigande si bawa tahu padahal pangoje pale. Yana biasa na siapa jana tahu tapi yoro pungalatala tomotoki hadir nasuk butuh jahata pungalatala. Itu harus kita yakini. Allah itu menyembunyikan dosa-dosa kita hadirin sekalian. Sampai itu biasa nareko angka pandita rampai makada. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Betongan naero yaitu pengalatan nasuk butuh jata.
Nasubu jata benengo di napita pungalata la ilaha illallah dia enggak tahu si jampangi ya dia enggak tahu si tanga-tanga diri sekalian lebih-lebih paling tahu bicara ganna dosana nari komelo irampeng amana tapi Allah itu Ghafur Rahim raja dan pungalata maka inilah biasa kita harus betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala isapa imatu nari komelo ki mati hadis kalian boleh sidik hikayat angka di Oko Tanayama itu pernah disampaikan oleh guru kami Al Habib Umar bin Hafid bin Abu Bakar bin Salim angka Oko Tanayama tahu ilalana kehidupanna tanya pak berejama tanya pas sempajang tahu ja diga kato puji-puji ko pak kampung imakai nasaba terijami na jama pak kita lino pak kita rupa tahu tapi magi waktu na mate talu panrita sampajangiwi talu wali sampajangiwi bekko na wedding hadis kalian nasaba ya komelo ki bicara angka sit di panrita sit di ulama sit di wali dari ko angka mas sampajangi ki dari ko mate ki angka na 100 amang orang biasa ya ko talu balati talu ratu sampai itu si boleh-boleh tan reko angka tau mate sapaki panrita ulama ya rega puima misalnya usahakan alena mas sampajangi ki ya alena murusi wujuna keluarga tadi sekalian usahakan sapaki mamagi mama madai ya. Makanya ketika proses kehidupannya ini luar biasa di sekalian dega aga pakita mata ni tatawe dece si mata-mata dega aga jami si mata-mata tapi yoro pungalatala nataro adam panganna kola potau ternyata angka amalana ibadana na jama ko pungalatala ikhlas karena Allah talu amalana di sekalian makutane rapo pandita makada aga na jama-jama laki menawadi malabbi ko pungalatala makada yorna saya laki ku pura ka napasang aja lalo mu pawi makada de pelajaran nasagi makada laki ku de aja lalo mu pawi makada ni lapo pandita bendinge tanya decing banyatanya dakwah de upawi de waku tanangi hadis kalian gangkana makala po bene nasaba papasan na panditewe upawi nasa de china lakiku yero ya lakiku kasi parema me ko kampungi dega ga to poji-poji wi tallu ngasso kasi boy purana mati lakiku dega ga melo murusi wujuna makkadami lamma bawani pada asui to bayangkan hadis kalian onrona cacana pa kampungi ya potu di mabiasa ne kon ka to mate ibungka ko masike macane kipa kare mate yanu masar nyawa kisadi yero mate kasi dega ga to mario mana pa kampungi dia nega pak 20 na kampung nasa dia nega pak doka na kampung yang hadis sekalian mario mi tahu dia na muka te ko masige tapi ada le pungalatala maraja kuasa pungalatala maraja dampa pungalatala ni sekalian maka dia rona saya laki ku talungas purana mate dega ka to murusu milo doka ko pungalatala puat tatarime amala de chin kasi lakiku tapi tanga kasi pamasete puang o kwale na lakiku magih tapang kay talu pandita lo sampajangi mi makala po pandita yenu tu nasabari aga kira-kira pas sabar na malab bilakemu ada na pertama nasang yero laki ko ya de nang kanalappa ka nagasa ka yero ya anak biu-biu ka anak yatim piatu ka de ga to melo pubene ka magay ya tono to perdi ya tono to perri ya tona yatim piatu ya tona majata paku de ga to poji-poji ka alena kasi malaka piara ka na pubene ka anis kan dia nang kana gasa-gasa ka, dia nang kana bentak-bentak ka, dia nang kana gora-gorai benena. Maka inilah kelebihan kemuliaan yang pertama yang didapatkan. Yang kedua nasang dia na melo manre na rekodega gato polena. Eko angka tau lalo na palepang, na pemanre si bawa. Sipak na Nabi Ibrahim na pagi. Eko angka tau na poji mapanre berarti sipak na Nabi Ibrahim na pagi. Sifat-sifat na akhlak na Nabi Ibrahim na pagi. Na ye nang ye la potau he na pagi sifat Nabi Ibrahim de na melo mandre na rekode na mandre si benene si bawa tau polena. Na sapa tahu si di hari kedua na pemandre si bawa. Maka na lapo pandita kinroi pole ngan na lakemu na dega jama-jama na maka yero ya nasa lakeku pakampe bembala oko Irak. O bela na kasi malal lo sapa dale halla na saba ako nasa kampung dega gato mangka Dega to melo pak jame hadirin sekalian. Yang ketiga, yorna salaki ko tu na melo mate hadirin sekalian. Na pau meman ale na makada puang. Neraka aga na kasi onroi mate, wisang ale ko tanya ka tau kanja. Wisang ale ko tanya tau deceng. Tapatama ka neraka na sebab pamasita puang. Nilo meman itama neraka. Sebab pamasina pungalatala. Na bali pungalatala. China mancaji deceng hadirin sekalian. Inilah biasanya orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
yaitu perlu isapa ko masampajaki to beribadah kepada Allah Taala. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika bikurbika ya Allah ya Rabbal Alamin. Riota mi upotutupwa, riota mi usapa puang. Buat apa ibadah kita banyak kalau kita tidak mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Mega amala naikia maburruki pada terupa tahu. Yang enggak tahu madosa, yang enggak tahu maja, yang kana idi bawa atau mapacing atau marapena pun Allah taala. Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Angkatona sombong-sombongangi na bangka-bangka kang ibadahna hadirin sekalian. Yang kana tanyana surga non ritama naikia ukui neraka jahannam madakhirin, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Papas yang ilahi kesempatannya. Mari kita bersama-sama menjaga solat ibadah kita berjamaah di masjid. Yang kedua, mari kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.